Pokura wone won sore masada no me ka secret we se me metia se bi ka frache me ye nipa wote masepa me ye nipa ti so fu bi ne sore mada one asole na wo mu na nkasa wone wo meda no one in the realms of the spirit no asole no wagu asole ndada o yo sofo na sa wone wo sore bada anasa wone wo sore panyine yere da one wagu asole no Chabu sumne ne chat member na ade o. Sa woni problem e wo that no. Ba de mi nim ne se wo ye sofo na wo te ase. Na se wo fa won sole ma. Na wo ne won sole ma da. In fact, what bring ya me adwuma. Me mamo akwaba adeba Xposed GH unse uni abema limo elegem kwa me ya mega ma Jimmy gua na metena sese ya na me de ensem emu hwam ensem betwe adwen ama watena se na watie ana wahwe program a me de den me de abroad na ensem atwikọ breman e wo Ghana ene ye de bebro say eye entertainment say eye spiritual issues no matter what it is no ye de be den ye de bebro na ensema abetu wono kire se wonim se enche ye bia na sofo chiabosom ehun sensem eba ya mra okogina simpie so ana ne church so pulpit emra wo kasa na ayete oka about the divorce issues na we na ema Kofi Oduro prophet Kofi Oduro oda Alabaster church wo Tesano Royal Gardens ehonum no ejina ono so ne simpie so a wo ka se wo yo osofo na se wugina ukita sa title no na sa title no ekitao na oni oba akowo ana ware mienu a that means osofo no emfatao na bia unim osombosom ema Kofi Oduro mani go straight to sofo chabosom a wo say oye fetish priest senior in church tie ne nyomanyoma de then he is behaving like an astrologer and a palm reader ebia Kofi Oduro na ma yehu say wo ye palm reader and astrologer na just a Christo fraternity no nya den on count sa no mani na ebia e occultic and satanic by the words and now warrior them war okeka no ene ensem no mo anandra yehu say the controversial one, the man of the moment, the man that talks and people will be laughing at the same time wondering whatever he is trying to say. I prophet Kumchacha. Can he be now a friend evangelist Kumchacha? Open evangelist and what Ghana, what Kasa, yeah. And people who said they was spilling the truth of the gospel na Kumchacha account. And then Kofi Oduro can say and also buy and about attacking no catch and say Debbie, you don't have the right or you don't have that right to be judging one of your pastors like that. Debbie. Who only right ben na be judge obi. Obi na why no team no so who so obi jaya. What is your problem? Obi na dey no so be ware dodo. Who Kofi Oduro say be ye kase ye kan ho asema ye betumi aka ana. Wey and one of the mother stations and a Kumchacha ye interview no. Na sene Kofi Oduro nsensem no eba ya interview no na ye twe ben no na ye bisa nsem. E na wo kire se e ma Kofi Oduro emfa ne ho mba kra. Se Kofi Oduro de ne ho beba dia, why you ready for him? Why you ready obe face no as much as you want. Na kasemu na wo kasa. Na sa kasa na de nsem aba ma meso abegyi mi gua. Ai, na menya onipa ni mpon bi o ka me ho. Bosheba na wa jeso the nation father. Ono ena timi nchen e wa ha. Na ede ena Kumchacha ekan ye. Kumchacha ekasa na wo kire se, hwe, ono se Ghana fo asofo ya, o best spirit certain truth. A o ma gasa asofo no, o ma hu o ma ka o ma no aiden atum. Ade nti na wo kasa. O se o wa wadiem ana wo relationship mu po a. Envo problem bia nkoma wo sofo. Because sofo ni bi wo ho no. Wako mo nchen na wo di problem akoma mo no. Na one wo yiri ni kasa ana wo girlfriend ni kasa no. Na ope wo girlfriend ni nada ana ope wo girlfriend ni aiden edi no. Odine sa forget bema no ebi mu okra ema o muto aso o muto nyu asole dem no me de wo yiri ni ko program ya current hotel na oso okito oban mu kwiam na che se one ne botodwe after program bia no asabe bonotodwe de aiden or the account say help me do the ministry and help me satisfy
my libido eno na so for Kumchacha den kire na ne kasem no ka se so ka so be kika nsem afa Kofi Oduro ho a epe ne nwanwa because ebere bi wo tamale na wo call ye no na okoye program na one of stations bi a ebie wo na ye ko interview na okoye program na okoye no na okoje hotel kese bi okoye no ku no ane nyonko sofo wa akra na okoye na sofo no de ne church musician a odi na echi ototo nyuma no na wa sheda rent different room not the same room but there san no twa ne ho ebowura dining na chese okwa akoye den akohu ge ne na ye it also see opie na wakọ ha gym from hu anaju de so ah me nwie na ebowura so say ah na den na wuye o se na obehu ye na ne nwa be mai e na akoto a opa ne to na chese asofo ne de upe bi pa aya pede o mo ye mature sofo Kumchacha eka ensem bebre ma yenko tie ensem a Kumchacha eka ye na ye ba between aben the nation father bosheba abono so atwetwe enkoma adiafa ensem yenkoma me say ya sofo an nam we eti wonu yili nye problem sa sofo no okọ kire na ana sofo ma me ne kura akọ ne wo ekọ kansema obema nkwase afutuo sa na oyo de ayabra solo wa yabra nya bibi opena di no opa woyile na di no asofo bebradi nkrofo ayi onu ya na asofo yile okromo a Kofi adoma yes anu kure na sofo Kumchacha me kachiro no enti na me se asebwe da ye beba ye be ye interview bi no mabo bi dia ye ya na mpese nipa na ma me kwan sa sofo na make sofo kase no what maturity come on many sofo am akwota so kasa no what maturity mame kum dia wa kama fa ba sofo bebre wo wa Kofi me say wo mu di wo nu ya na ma sofo yele eti so ni ya sofo no ni ya sofo na yele ni nya problem ana sofo ma me ni kunya problem se wo be solve oboa ade ya chia no de na mkuma se medini ko program takura de medini ko program onko program onso a o nyina na da o se ani o nyina na da kura Kofi ebre bi me se me chi sofo bi wotamela wono a wo bu nkotodwe ena opa me che wona afi atome so wono ani nu sofo yele satam ne makọ tamale wonim kwamne nto yeah Fela FM me ko tamale kwamne nto na invite me first ema me ko tamale kwa ye nyam juma ana me ko da hotel kase bi pa na me wo room 16 ana room na eto ye so be ye 1920 ni ade sofo kase bi pa sa wa baba ji room ni ba ko by one wa nwome eti wonu da room 18 ana sofo fufuro bi yele sofo na jidin pa me pese me bodi no sa woni na ba ye ena onu so agi room 16 ama won said won prade no wonu wo 18 na we wo 16 eti asem si na asem ba ye be ka se wo bi a woni dan we da we na masole anadwo be 12:30 be ko Fela FM be ko preach ya do me light no call do bo kan say yeah e won no tie why sum Kofi the ebu answer software share mo kan say boxers ayibi ana kwia wo chicha na ni ti se kurase ne ya ni kurom ka tu agya no the ebu answer wa ko wura sister ne dem ho en wa lock no ti software ni bebre atomi di bi na okoje ade anaju 12:30 wa okoje ade boxer ayi ese no Kofi what a sound bi ana manti but one she singlet kora wo shep ayi ni keke em no de ewura eti ya wa asofo ni bebre owa wotumi ama obi a waye nwumtuni a waye wobi eyele wasemedi ko program na wa ma different room sa asofo ni bi di wurofo a secret ya meyi wo adwuma ni maba no wo ho bedwudo wo me na me catch no
bɔne mpanimfoɔ ne yɛ ɛnyɛ bi koraa ne kyerɛ abosom de yɛ no hwɛ yɛka mpanimfoɔ nso a ɛnyɛ sɛ mo starte nyamedwuma gyae nyo 34 years in ministry ba ebi a wo age na kyɛn me bɔne a Kofi bi di no ɛnyɛ bi ne yɛ eti so ɔyɛ sɔfo a na sɛ wo tie Kumchacha na wo ne wo yiri nya problem a na sɛ wo bɛka kyerɛ wo sɔfo bi ana bɛma sɔfo bi abɛmu a sɔfo ɔyɛ matured a wo yɛ full matured pa sa wonnim woanya sɔfo ɔyɛ matured wa na de ne kɔma wo nua sɔfo bi so ontu ne foa wo betu ne foa akɔna yase nyina wo betu na yase nyina afo di na ma wo di ne ma wa na wase ya pentu black umfiri nyame uyusu Oduro umfiri nyame yes sa na ɔte eti na me si Kofi Oduro wɔntwe break kura wɔntwe break de Kumchacha me ka kyerɛ wɔntwe break Uzafo ayo gotie ensem na ensem wani na efri Prophet Kumchacha enum ena eba empempre no utifie na uyo obi a uye just a church member na umfa wo for in sorry insensem a sometimes sem bi o ya nkofo bi e kan obi le free abontin na obekan ya you doubt a bit you feel say bia nipa no de bosim kan bi na oyede or kasa na we die every one of the own person enim our what asofudie fraternity nim I tell this thing is becoming unbecoming aya ite aya dia ewo ho na aya no konoko anenam a e kire se asofo ni bebre na ene nkofo yere no mu eda to the extent say church members ne ba asori na won be pe counselor na won wo enda nti enu nti emfa se ye be ka se ye kofo asem bi ne ye de abro ne ye be kan bi kekeneti ai the nation father Bosheba ewa hanom na bosheba wa edie obekasa ama yetie ensem me wonsem bebra mabisa no ene se de tie bia obi beka ma structure ne ye enti I will put him on the hot seat na won explaining ensem anya den enchire the nation father aja bosheba ma wakwaba meje so Xposed atwefo se ye ma wakwaba meje obia so somo ho ye de ye ho ye papa e de urare as itintimo se Yesu Kristo asore dan eso ye ho den se Bible no ye de gina se Yesu Kristo asore dan se ne atama do bia ntumi ntwimfa so okay na ensema ye be se ye twetwe ho nkomo okay e bia wo hu video na ma hwe video no pa Kumchacha kasa wo twa se pastors ne bebre na especially when it started wo twa se waware na ode onya problem wa waware mu na nka wonim se ode koto osofo anim no obekọ no anye careful na osofo no one wo yere twempna ana one ne deda anya bia sansem we no kre okay na chiachia Xposed GH ahwefo nyina ba bia upa bia utie ye ba bia kasafo nyini koduru bia me chia wo bia utie ye no kwase me da se wo bisa question the woman say Kumchacha will make a point ya papa Kumchacha will make a point and Kofi Oduro so make a point na the minimum say asem we nya asem anka osem papa Kumchacha ebe soso say me papa Kofi Oduro nka na nuntum what you say eni kwa we nya asem a wosenka ososo kura because a mistake na ye papa chira bosoma ye no se ode wawaresem asefo panyina wo interview nko wana se nko fodo on problem ba beto anim make say kura bia na that week na obi podi na waresem ba beto ye papa chira bosoma anim se wo nsiesi ma no na se wakoye papa panyini sa na ode wawaresem issue se etesan na ode abeto abonten se enipa entie ana won sore mantie no se bi ka fracha wa sore ma na omugu ho no kra no se obi nya problem bia enya de se obetime de ababeto anim for se nipa nya problem wona ware mu a ontumi mfa problem ne ma meto sofo panyine nanim because of say wo sofo panyine no wo waya otwa bia to no nti sa asore ba no wo problem bia asore ba no ntumi ma meka nkere wo sofo panyine no because they wo waya to no no osuro se wo ba no beka
then ya said we can the public no so be can the public asofu dwuma no se free be say actors ayi se asofu panyini na akoto aduane ukonam kwa ho ohu oburu na ukondo wo ye general overseer no ohu oburu na ukondo na akoto aburu no fine uto aburu na ho na no ate aburu na lolo kwa ho na wo we gra ethics achew so what I say nti meka se actors achi ye papa chira bosom na enumu na se nyamedwuma na ye no se obi firi baabi ade niema bi befra adwuma na ye no na se ye ka ben bible na se ye hu se asem na nipa ne ka no ene bible ne ba abira eno no bi kire na do bi temi kasi di pisa so mesi wo mfira luade no bacha wutie mi yepa ahwefo bia wotie mi bia me pese mi bia nsem bi mu na nipa te ase se nyamedwuma no saa na te nti se wo ye sofo na wo firi baabi ba be ka asem bi na asem na wo ka no ye de toto bible no ho na se ne bible no nkwa ye bu se wo ye bosunsum ni saa na bebum because even se nyame nipa bi Kofi bi mu na sa ya anyena bible na ka sa wo firi wono ma woro pronounce mpaboa gu ho na atamu da be fa nyinam Sodom ni Gomora bu won so wo ya abosonsofo na se even po bu o mo se da ending no de be ba won sa kuro no so no ano ba ya hye asin Sodom ni Gomora de no o tia se enti de ya papa kira bosom be ye no etix a kye no etix a we no ana ya papa Kofi Oduro e ba awoto be confirm se asa osofo se ofri odemu bia bonte na obegina won sole ma congregation anim na be ka kire won sore ma se wo ba ku wo baabi tie kwa asem na ye papa kira bosom be kan ye ma ye papa Kofi Oduro ba be so no se o ye so se makowo baabi na me yiri hu se ma wo baabi no enu nti no ne bu ofuntu wasasa ne ne makọ no enti meyire mu meyire wa hasei no meyire won ka ye ho biem e ma wakora odi wachi empo so ayi obi na ka se ko tere se de oto buo no abo wo no o se enya ne ya se de ogina nchen ka kire ne se na ni gine otima se pa ama wakola so gine ho so nsam no so se bi ka fracha wo yere okọ ye nte se wo yere the problem bi aba but ya wo papa na wo baba explain things ama Ghana fo hu say say na wo ho na kire say ya wo na wo de wo pa ba say Ghana fo enti say Ghana fo so de enya de say wo be ka asam no to social media na say TV so no wo be kan no wa kan tera keke wa fa ho adi dabi e wo say adwuma na wo ye no adwuma na ho na wo say ye hwe adwuma na ho no nipa so de kasa wo ho enti me papa Kofi Oduro hwe adwuma na ye papa kirabosom ye no eno de be atake no ese se osofo oba be gira bonten be ka sei na wo be explain things sei na wo be yesei ya no enya sofodie na wudie no eya confusam na wo ye bacha wo temi pa enya sofodie na wo ye nemum na ya confusam a confusam na wo ye enti wo ye fecus place eno ya brofo me bacha wo tiase brofo na me kan sisi ye no eno ya brofo yes enti se wo be gira monte na wo be kasa asam na de na chese wo ye konfo you know wo ye dunsini because nyamedwuma na da ho na ye papa Kofi Oduro hu se adwuma na da ho na mala na wo hu no kiraboso mo buso first place enano mbe kan se kiraboso mo bu nyame mara nsem so ye yesua no ade ya de tete ye tweresem se nya tweresem anka bi anka me gira han kamanom jot kamanom wi enano na me tie Ken brothers mo omo so omanum wi da omo hyewi pa ntafo me no omo to ne social media so no omo so omo hyewi da ade sesa omo ye nyame asem nti se nyame asem na anka sa boys we omo guso omo hye but omo nya sofo bia ma sofo na kanyame asem a kire omo ama na omo sesa afiri ho omo hunu se twerasem na da ho no tumi wom twerasem na da ho na eye power by kirabosom asem obeka na no say Jesus Christ never came to die for anybody anu ya brofo
o se Yesu Kristo na oba ye no wa ma mewu anye obi ankwa wa ma mewu anye me nu mienu nkwa sa na kira boso mbeka ye enti me hu ne se me papa Kofi Oduro hwe sansem ne nema me papa kira boso mu eba social media no so oba ba keka na e wo se eni kwaso wo tena se because eya dwuma no so ye no how so be tena se ama obi abe condemn se Yesu Kristo amewu anye kwa wa bra me papa Kofi Oduro no ene ye papa efene say apostle kwa jeman ejina ho no mo no de enim ne so mo de Bible no nko na ya adwuma ye de enim ne say papa mo de Bible mo ka say heaven wo eno mo sa ka kire say hell wo but ye papa kirabo so mo ya tese say heaven ni ba bia heaven ne wasase we ya so according to the interview metie me papa kirabo so interview bebre o ka sa asem no e say heaven ni ba bia heaven ne wasase we ya so enti me papa Kofi Oduro hu say asem na asem na kirabo so mo ka no asem no ene Bible ne bo abura kire say emfa enu nti na ono so Bible nte be ka kire kirabo so say osofo fili baby be ka sa asem we ya eye say ni say wo ye fatis we say ena ye papa Kumchacha so be so nti hanom na Kumchacha de ne be ba no nti de e ma papa Kumchacha so be so na say how say Kofi Oduro abeka say ye papa kirabo so eye say e ba ne sa de a na say panyini bi ana say obi ti social media no so eye mistake na say ma ye nka de a papa kirabo so papa fere say o peso kire say Kumchacha peso kire say ma Kofi Oduro nka kirabo so masem na say e ba ne sa de na je say nyam djuma no atosini kakra because of say nipa yam fon so na say ye nka de a na say atosini kakra how say obi a wo kire me kwan na wo kire me kwan ububu som o ti ase e bosom na ububu na wo be ka kire me say nyame ni ba bia heaven nyame wo ho na emom no heaven na ye kan na asem no heaven ni ba bia na heaven wo asase we ya so a wo so ububu so bosom na ububu ye no na se me na nyame mu no nyame no wo say heaven ni ba bia na ja na me nso me bosom ne mu what ma sepa because obubu adana o twema ba Kristo mu na wo twema ba Kristo mu no se menia ne da so bia wo ba bia se heaven ni ba bia na meto akoso aye bone nti boys na ye ba na wo se ye papa kirabo so pese kire se yenko jiska duro what ma sepa oba so kire yen se bone bia ye be ye wasase we so no ye wu according to me papa kirabo bosom ayi interview be ye no e kire se me meti wo se me wu a e fa na eno ano no nti se me di bone a menyere me honni me ye papa menyere me honye nti se me wu a me nsole biem okra no be ko agya na nchen obi e de bone a asudie bia ani asudie bia ni ho bone bra yes everybody can do whatever yes to live whatever sa na pese me kire na se ba na sa no so a very big mistake because eba na sana me hu mfasudie bia Kristo wuo no mpo baba ye maame ana Kristo wuo na okan na wo se wo wuo na ba wo na Kristo be wu ye ne ye omo na omo at that time no according to papa kirabo so no o so omo wo ho no at that time no enti be pese me busa ne se at that time no se omo wo ho no de a enti anka se nyame ebufuyi no ka se be mo bia be hu na bone e mo die ne mekum so a aka sabre na me ne umi enu ye wo hen enti se obi sofo bi beka se Yesu abewu agye me ne umi enu nkwa na heaven wo hell so ha me gidi enti sansem we nyina bi na me papa Kofi Oduro tenase na odwene ne ye papa kirabo so ma beka no ho a ontimi ntenase saa because ya dwuma na wo ye no ono ne de ne se o preach me hu se ono oton soboro so wa yubia o ti ase ne de ne se o preach enti se o preach na se obi firi akire be ka se ni se no be ka nsa bebri no wie na se o be ka se me awa so bi wale se ni ahom sa ne ma ne ade no o be ka sa nsam ni nyina mpa Kofi Oduro te hono ma na ha ne kra no nti de ma hono so de ba be ka na adwen no me ba who say na of say you don't feel say Kofi Oduro was being too harsh on the pastor ebia o twi opinion nim e wo bedwem who say what make a point pa is that not too harsh what make a point I say kokura man fare so beta utiri so a
also won feresa wo dia saa wa beta so what ya say pa ka ya papa ekirabosom asem ni si ye no ko betima afa mpanyimfuo bi e de wo mo akọ ya waresem na asi sofo issue die say wo sofo no pese wo to beto ho no ma pese wo hu begu nti da bia wo ba wo sha atade say wo pese wo singlet na sha ase no epia wo be yi akira mansan nti me papa kirabosom na ne ko ebe yi ne singlet pie ye say wo bia hwe ne singlet ena me papa Kofi Oduro no so etena ase a ono so enye yi ena ono so apa out abayi na no enti se nipa no sanka obeye kuku oye ne kukuo mu a enka bebie wanye ne kukuo mu oye no ayi enti se wo busa sa asam na eno wo ho but ye papa kiraboso ye mu se otimi ye sa de na na wanye ne kukuo at least ye wa stofo mpanyimfo ho bia wo asofo wo hedes wo wa sore dem indi se bi ka frate problem bi se yesi a wo betimi ne wo sore mampanyimfo na ye dai adi nkomo se bia se ni na asi enti mesere mo ye mfa kwan be se ne ye mfa so I think say me nyestro say ye papa kiraboso mo ye sa nti oba ye na de enim se oba ye na abonten na no be kan se ni na me ye se na me papa kira Kofi Oduro so abe kan de wo se woka ena kiraboso fe ne say ye papa Kumchacha so baaye no ono so ba me ate ase se Kofi Oduro nka na ntum na ne wo ka na wonim ne wo ka se me papa so Kumchacha kasa me de me ni problem e wo that no ba de me nim ne se wo ye sofo na wo te ase na se wo fa won sole ma na wo ne won sole ma da in fact what bring your me adwuma na me ba sa ade no ekoso ana that thing no kwasa me say ye papa Kumchacha so no kan o make point papa ekoso asofo ni bi mo ye asofo bi mo ye malamfo bi ye me debut we are talking about asofo bi ye asofo bi ye enkofo yere ni mo krada na se ye bi ba YouTube ni so ma ye nyina ehu se sofo bi a na o hye bosta shot na wone efene say asore panyini bi yere eda wo puppet eso awama asore panyini na so ge na so puppet ni mu a na ese nya yize wo kra ano fire na akasa esiye ye nyina ehu ba social media me sure say nkofo bi rekwohwe I think say obi na di camera video phone video ni pa na sofo no ehye ho no ma o ye say adwuma no nti de omo ye ne say omo beko inside no ma position of say sofo ye dey achiw nti I think say na sofo no cry patch wo ho so what I say nti no ade we no ade a ekoso owi ase ekoso abonsam sofo ni bia be fremu a omo ye say adwuma no say denti Kumchacha ka se Kofi Oduro wonye edin na ensem bebi obekan say he feel say do sofo chiabosu mu asem aba ba Kofi Oduro kasan otumu say eye Kumchacha wo ehyin sabe because ohun ni say Kofi Oduro no so wo secret or problems onye perfect enu na hu say nu tina ma ono so ma na da won no because me tie say me nim say wo problem na bia yan kan say akonfo sem aba ana wo kebi so me ba me hu say wo ebia wo tie konfo nso ye hu ye nti wa betina na wo ka konfo asem na ma sori na me attack wa unim se me na gina bibi so ntina ma me kasa because Kumchacha won sori attack sophobia kekeda wo so what is the reason for it who say ebia Kofi Oduro hu say ye papa Kumchacha wo problem bi sa wo ho a anasa wo sa evidence bi sa wo ho a e wo so de ba abontentem na ye hu se wo mo kura mo ye sei no kura no sa no mo ye otomase but se bibi sa ni ho no mo de a meka se betima ka che me papa Kumchacha se you make a point na o make no me papa na me panasem pa me panasem pa o say then am at least so for also bi ho ye bone o kan wanim otomase pa do on kan manim da but at least oba social media no so be kasa na TV so be kasa wo ye sofo otufo na o se for so wa dane comedy so bi ka kire me se Kumchacha dane comedy me hu nipa na dwen person kire because e papa no na adwen na wo kire wo social media no so nti so ye comedy so ye hwan no nyansasam na wo ka kire nipa e wo social media. When was the last time I won say obeka kire a preacher about gospel that asam bebre ba e papa Kumchacha aka na ma fa bebre last time bi
obeka kire yen say momo sori a mo si obi a wako school bia no mo si obi a wako school bia no obi a wonko school da no ontumi nye bibia wote masepa ema no I think say no mo ye debate bi ma obi na no ka say minko school da enso se bi ka fracha me furu praying ema nkofo a o mako school no o ma wie university no omo mpo no omo ewo fo na me meti soro edi omo tiri so agoro wote mase ema manage was asem na kan no ho na yo de so eno no pay motivation for you enye say eno no pay motivation for me yes asem na kan no is very powerful say obi akọ school won ko school wo na wonim say so unim fa something achievement no kwasam pa na meka kire wo no plain for o say achievement ma meka asem kire wo enye say plain for your achievement wo ma meka asem kire wo ma meka asem kire wo asem na ye papa na be kan no amama hunu se me kura man ko school mpa ana se bi problem bi nti se menti ma nuru baby a wasan ka me kona amama hunu se eni da so ho ma me you can also do it. Yes, because Ghana has no the aya say ye bu abem but no say Ghana has kura ko no bi mpo ho ko school and so they wan go school no nyina ya adwuma pa giskape they wan go school mpo no they wan go school bi wan go school akobo degree meaning boy bi wan go school ha on crime boy na ko school and so me no ka say oton saadi metime de wa ko no ho amo hunu oton saadi sisi ya me no ka say oton oyo wa university and oton saadi na saadi na oton no che say why boni se wo ko school an o say why boni se wo ko dabi o asem na wo busa me no na me pesa me kire se sosofo bi kumchacha be ka kire me se emma me ni da so bi se manko suku mpo a se manko suku mpo a betima ye bibi because omo de ahye etirim se wanko suku mpo de wontumi nye bibi ha na ye ka kire mampo se ye ka kire okan ka se ye timi ka kire mampo se what man can do woman cannot do what ma se pa but then kumchacha mama hunu se de oba de be ma betumi aye no ba betumi aye nti se me wo baba e kire se me de ni ko school se me wo baba e wo se me de ni tu adwumam se me wo baba e wo se me man nsa no dwuma ye nti de ye papa no nam social media o kana nkofo ye se yi bi no ho ye no me de I will never come to say me ba be disgrace na bi minti me yesa. So you see say upon everything Kumchacha has been ranting on the social media and all that, you know, what they want to say he has been motivating you personally. Perfect. As much as you want. Perfect. Don't go focus on your comedian. On your comedian. Ni anointing at theater. Any ade na sorry create guni ade no. You are not buying all that. Oh, debi. Me dey I honor dey mention ho. E ho no kra dey me mfa ho no. But me issue is see I say se me papa Kumchacha be kasa asem na eye flirt no be kan say asofo bi mu ho no ma ebi mu ne wo mo yire no nkofo yire no mo da ebi ni wo ma asofo mo nsole mpanyimfo ni bi yire no mo da re ebi na say I think say na 3 days na me hwe bi wo YouTube so ema me de kire manager Santa kura say on hwe so that say ade na ekoso asofo bi mu yes ade no egu nyamedwuma ni mo say nti say oyo asofo na wutie me wo Xposed GH a mesrew niema bi wo no ma hu hia say asofo obeye say yes ade no na say hu da ho no ma no na ma wo to da dia na afi na abaya pa ache wo no na afi oni magu ase na ma wo asole no agija no nti asofo beberebe yes ade no ama wo ma sole egu nti say oyo asofo na utie yan na say yes adwuma na mesrew twu firi ho na emfa wo nkosi ba bia me bo say emfa ye enkosi ba bia empempri yenya problems in life. Okay, especially we be quite sorry. You see, me beside this question. Okay. The Kumchacha yakin. On a normal note of every church. Okay. Pastor Beye Sofope, no adane counselor. E was say Osofo a nyame afre no chinchina o ye counselor of a marriage ana. Onu no twe otu awarefo ana. Oh. Can say ubisa me question we dia. Meka say as a software na as a leader no. Say you can say obi
ohwefo a ye ka say according to 1 Timothy chapter 3 verse number 1 no or say ahwefo dwuma se no kwasem ni se obi pa ahwefo dwuma ofa dwuma pa nanso de ese ohwefo ne se onya ne ho asem bi renka enti se obi ka se obi be ye sofo a na so obi be ye ase ohwefo a ase leader obi be ye leader bia betumi aka marriage issue sir say wonya be ye leader wonya gitum say you are a leader awasa wo ya sa de no na Moses be ye leader nti say Israel for no enya problem bi a issue bi a no mo mfa nko bi a chen say Moses wo so what ma say pa maya bi a no mo Bible nim I think say me refi kakra no mo ya miensa I think say omo papa wi ama ajapade no ekokodi papa no abusua na side ho no ema na papa ni baba ema nti na Bible mu so no sa time no na se obi wu na so ni baba ema ajapade no enkoma na nchen bi nti ma no e de awreho no osun ekoka kire leader of sa that time no ye Moses say ni na ye papa wu na ajapade a wo say kabedi ensem no ye papa ni baba ema okay ye papa ni baba ema na akodi ne manchen na busuafo nchen ema Moses e de asem no koto awurade anim me pa cho utie me here pa na je se Moses no oye tide ema Israel for no so that say wa be ye tira mo enti Moses de asem no kokoto e ble awurade yi o mo free Egypt na no mo do mo kono e na asem we ko si you enti Moses no e de asem no koto awurade ni ma awurade tie o mo e ma awurade ka say an no kwasem nie se fiti na koi ni awurade na mesie se obi wu na se oni baba ma se owo baba mo mfa ajapade ne ma ne maba no ote point na me so meaning obi ete asori and obi ti asori a no nyame frɛ na se awurade afrɛ obi ayo e wa hwefo dwuma mu a se nipa no ebetimi atufu meba fa aware ho yeah statement I will make it so for your ministry say obaje enkonfo enkwa dia call heaven or whatever okay nti say osofo bia nyame afa ni bia be counselor onim say counseling ye kon hunim de to cancel a marriage say na me pesa it nyame frɛ wa osa the counsel gift me pesa me show na me pesa me ma hwefo bia wo hwɛ fere say Xposed GH say say nyankopon ansa na nyame be frɛ obi no o ma wisdom o ma knowledge o ma nimdie ni nyansa nyame emfrɛ obi asa keke obi so fu bia nyame afrɛ ni bia o ma wisdom and knowledge to speak enti say oba bonten na say obeka asem bi na asem na obeka no oye mistake wo ma that is why akofo timi po obi achi no say wisdom ni na original nyame dia ma ona no na wo say wo de ba bekasa badan no say awurade ma obi so a awurade ma obi so a ye wo ade bi wo no ma e fe say crowd omu hu crowd na mi gina wonim na ene afide nim na meka ensem bi e beba sa enam so mo wo soro no nti asem bia beba na ntimu bia no beka crowd ne frofro no ye wo bibisa wo no se tema me start nyam djuma no na me sua no se me hu se me besa me hye nkomo a me force like me kan say me pese me ye bibi ma obi ate me nka nso me tetie ma me wie na me minimu nyina ya me ya na chese wo here by force in come share and just me here by force I rather be asem na shema no but enam say ni de na rather dey ma me say bia me nka no konya me ya me fa so me ka asem no me nka no me nka no sa kwan so na ma ka no in such a way bi enti one way obi je no mo say Jimmy ya come de no come share for crowd no so for ena asem na ho kan we enka o making the point you but the one say enam say crowd no go sa no
me ya waso fo bebere ha no me mo bidi ohun crowd ne sa na domunie awurade yi me wo so like emano kasabi like emano kakasabi a arefre ba ne ho bon se ono ankasa kokotrase na okobo video na asem na okan na on watim ka se yi medin kwase asem kasadodo no torebia hadwen kasadodo pa no e de nsamba nti se nyame frɛ obi a wode asem hye no ɔma ne nimdeɛ pa wobɛhu sɛ nipa no ɔkasa wobɛhu sɛ ɛna sɛ na wo interview papa bi sɔfo panyini bi ɛwɔ ha wobɛtuma bɔ sɔfo panyini di ama me na wo interview papa sɔfo panyini bi sisi ɛnkyɛ bia okay pastor Ishmael ɛna na wo interview no sisi no ɛna na wo interview no pastor Hayford na wo interview no yes wotima sɛ pa asɛm ɔbɛtena ha no wohu sɛ ɔka ɔma point no wotima sɛ pa ɔma point wɔ baabi yes ɛyɛ saa na tie nyame afrɛ no nti wama ne power tumi wom obi wɔ hɔ ɔkasa bibia nim ɔto ayampia kɛkɛ obebre na ɔto ayampia nti obi wɔ hɔ ɔkasa wotimi sɛ asɛm na nipa ne ka no ɛyɛ power nti ɛtɔ fam a like wote nkyɛn a wotimi fa bibi firi mu but obi wɔ hɔ no ma ɛnam sɛ ɛne wɔ bibi sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ sika dada nti ɛnam sɛ sika na wɔnya nti na ma na wɔnya standard bi dada yes nti standard na wɔnya no baabi wɔnya gyina saa platform no gyina so bakasa no ɔkasa anyhow nti bibi abɛba ne tirim bia na ɔbɛka but ɔbɛwie bɛkɔ tena sɛ na ɔhu sɛ wɔdi mistake wotima sɛ paa maame bi wɔ ha no maame bi wɔ Ghana ha sei wotima sɛ paa mepɛ sɛ mebɔ obi adin wɔ ha maame bi wɔ Ghana ha sei ya na mɛka sɛ ɔyɛ yɛ saa ne ɔno ɔtumi tena se di atam but kɔtena se wɔ fie a na ɔhu sɛ asɛm a mebɛyɛ yɛ no wonim sɛ obi akɔyɛ adeɛ bi ama me na wɔka sɛ ɔda fie ase mistake a obi ayɛ ti sɛ asɛm no ɔde bi mu but ɛnam sɛ woahunu na no kasa a wɔbɛka nti no me ne wɔka sɛ ɔhyɛ fie ase nti sɛ nyame ɔfrɛ wɔ bi sɛ nyame afrɛ wɔ bi a awurade frɛ wɔ a awurade de nyansa ne nimdeɛ ka ho wotima sɛ anyɛ saa woyɛ mistake yɛbɛkyɛ wɔtom onse ye papa da mpare ebe kan asem bi se fiti na ko bi be hye nkom se ni sei otase ye efi na ko wa baba be hye nkom se ni sei asometi no so wo be hye sa nkom na wo hwe na sa nkom hye ma ebe ma nipa ebe kreti fie panic a eno ye brofo na me kan sisi no so ni brofo na me kan yes wo di suro ni hu eto nipa so a wo di suro ni hu tu nipa so a saa suro na de hu na dato na ye baba be chew nti e magana fo bi na ntimi an shankom 2023 ya ye be wura mu nkofo shankom but o calculate last year no o man ntimi an shankom saa o ta se o calculate 2012 2013 2014 2015 and some nakase na asofo ni bi mba bonte be keka na I think say ye papa ndesa so no betu mu nti na hu suro so mbeba be shankom otima say but say Edward frɛ obi a Edward frɛ obi a nipa no oba be kasa he knows onim ne oba be ka ɛda no be betena be ka sɛ me say Edward frɛ me sɛ me mra me ka bibi mfa ye papa da mpade ho sɛ ye papa da mpade be obi a otie me sɛ obewu a me mekɔ ne ho straight but me megina me ka nkyerɛ sɛ oba be wu me na me ka kyerɛ wo all right na ɛno kwanso nto no na dem ma me bisa say osofo bia na wo say counseling now because you see marriage is a whole institution yes and a marriage so institution bia onyankopon ka so ono ankasa ne ye den etwe ho pa abrabo die nyankopon bo ye ni na wantumi ankasa me ni je edua kra me boy na nipa kra boy nipa kra de du baby because wo nunu so obo nipa nanso eba ware nkwan ya he made a statement that one catch and say marriage is the beautiful institution that I like. Eno ye brofo. Iti eno kire se ne je ho pa dia. Okay. Na kire se enye wo bia keke. Ene wo say ya wo ma counseling. If I might be saying. Na say ye be ware. Ye be wo into relationship e kwa ware. Na ye be kwa asofo ho. Okay. Se kebi mame. No mo ni ye guess da. Omo ni nkofo yerem da. Na den no mo kire yen. Eno say e papa Kumchacha. Baby obi a mechia no o kasa no o ka say nipa bia utie me bia no be very careful wo nipa
wo de wa waresem ekoto nanimu wo se me di ka kasa me ka cho se ye wa abonsam asofo ho o ti ma se pa me kasa bi di ka cho se o kwa de wan ka fake o si abonsam ye wa abonsam asofo yes abonsam ankasa na asoma o na sa abonsam nsuma ba how say osofo obi di na waresem abeto anim na obefa ho na nipa na koda aya abonsam na afre nyame na afre me pa cho me ba so o kasa dia me bo won se osofo bia wa akono akade ade Oduro bi sa osofo na won yo enipa che se ebrem no yo osofo King David ono ni obi yire kodai o ono obi yire kodai ono obi yire edai ba no yankopon age na anointing fini nsem se o kan sa o kan sa de amene wo anya adwen wo ba bi because untimi fa David no ene Solomon mo de ya mo ye no me compare we yaye we ntino what's asofo bi ho mo so betima yesa da bi nipa bi Awurade wo bi ho Awurade no wa pam amen kan mi na mesi asam so obi wo ho no Awurade no wa pam o te ma se pa na nipa bi aso se ye ne sa ye kan se se David be yesa so ye betima yesa ebe ma nipa kura ye bone ebe ma nipa ye bone bebre so o te ma se pa because of say David ono kono ne Awurade wa pam no ono pono ne Awurade wa pam pa wo ne David ne Awurade wa pam Awurade twe na so de oye no woni oye ne ho woti ma se ba enti se fa show tirim se ne David nko a se obi mpo Awurade ne wa pam po se Awurade atwe na so a how much say wo so Awurade ne wa pam and that's wo so Awurade ne uni apam me ba tawo me point na pa nti se obi wo hono ma se de be kan se obi ho Awurade ne wa pam no se obi Awurade ne wa pam pa Awurade atwe na so a how much say wa Awurade po ne uni apam and that's Awurade ne wa pam nti se so obi yes ha de na e ya konno ena ye nipa akono bone na ye nipa ne sa omo yere no mus asofo no bi wo a omo yere nso omo hwe ena omo de esi members no akono bone akono bone esai ni ma bebre akono bone asofo no bebre won yom de won o se me bi sa asofo no bebre won yom de won me okay me hu bibi sa de hu bi sa me hu bibi sa so obi hu ye ne dade a se ni se obi hu ye ne dade a se me nim obi mu se o ka so hu bi sa me bo se o ka se hu bi sa de a na de o pese o cheni na indirectly se de Kumchacha kan wo bo da bi enya se wo bo asa be ka se u busa me question se asofo no ebi mu yo mo da na se bi ka frache me wo ma me bi wo no papa bi wo no be ka kire me se woni feelings o te ma se obi mo ko fo ebi o mo be ka kire me se wo ha ba o se woni feelings ona me chono eno no ye bompa ye ma wane ya kire se ko hospital na doctor for nsho ne ade so that say fine nti ye wo ko fo bi wo no ma they experience that and I will be some say asofo bi mu hono ma men musa me say asofo bi mu enipa bi mu hono ma busa me say asofo ho asem asofo ho asem na ye kan de but me nim obi mu de opese me meka say me nka say obi hono ma akọ ba de me pese me kire say akono bone e na ye sa de no nti se nipa no ho ye ne da na se ne ye nda me de me fa ho but akono bone ma nipa no etimi ye sa how say e dey na beba say o yere a wona na tie na se me nua sofo me be de number won chance sofo say ni issue say na ho ntimi sero ka bi mamia ana se si ye ntamo a na wo fa chi na wona me yere ba beda no it doesn't make sense kama ena sebia ye papa ku ya se ma wo kan yi no a wo se sofo bia wo tie me bia wo de hye wo tirim se wo betime ne wo asore panyine yerada wo betime ne wo sore mada na sofo mpokura wo ne wo sore masada no me ka secret we se me metia yi se bi ka frache me ye nipa wo te masepa me ye nipa ti so sofo bi ne sore mada one asole na wo mu na nkasa wo ne wo meda no one in the realms of the spirit no asore no wagu asore ndada o yo sofo na sa wonne wo sore bada anasa wonne wo sore panyine yere da one wo gu asole no
Chabosum ne church member na ade o. Sa wo ne wo sɔre pa me se wo gu asɔre no. Enti chabosum asɔre na gu. Awurade Nyankopɔn. No kwase na meka kyerɛ wo no. Sa wo yɛ sɔfo. Oh, sa wo yɛ sɔfo. Na wo ne wo sɔle e mada in the first place ya. Asɔre no sunsun gu. Akase be pie physical. Wo gu fin. Se na se nkofo papa se nkofo sɔre begu. Se nkofo be se nkofo sɔre begu. Se nkofo sɔre begu. Enima bebre ho no ma wo ya. Wo gu asɔre spiritual. Ya wakasa bi ho no ba de hye no amenka in public. Anya sa wo gu asɔre. Sometimes no say kasa obi wo ba first say we are young and then we ye nim ne yeka bro fo na ba say about ama nti mo fa ne sa what you say ye kasa obi wo no mo tenche no say bi ye nim ne yeka but we know that be obi to me kasa wo nim ne awo kan because say ye wo penyi Jimmy for no na afe na ye be wo akola nyansani ye wo akola nyansafo ne awo penyi no kwase enti no de okay enka bi sa what you say pa no kwasam na meka no e wo say o man Ghana no efa enti say me ba wo enti ye papa Kumchacha no ye papa Kumchacha onim ne enti a wo kasa sa de enti na wo kasa sa because of say onim ne enti a oh yes I didn't on say the way na onim say adwumo na wo mu no e yes ha de ne ne wom wa experience sa de no what you say pa anya say ono na ayo but wo hunu bi enti na oh ye no o ma reference kire yen say okotemade ko ye program na program na okoye ye no say ni ko si wo ho enti men ka say ye papa ku ya say no eye point ka se pa na papa fact reality fact adibia sabi asofo yere no mo da sabi asofo bi mo ye omo chinkofo yere no sabi asofo bi mo chinkofo yere no mo da omo bo mo omo obodogi boy nyina Tafi Bomski ni na account ni nyina omo ye ni na e ba de hu ye mabo onyame hu ye mabo kwasem me de wo hu me mabo ansa na me betena ase enti me bisa o enti me bisa o on the note people on the right note okay say onipa ware na okwa sorry ekoje counseling then obema na ehun say call the right man of God in chain sana kotuni fu say no nkoto sa nsofwe nsema ya Kumchacha ekeke because we dey mood pa won ya baka baba ya obe fa na say try question obisa no but I know dey on say Christopher ay wa ha no say yesuma urade say yesuma so obi ba Christopher ya body foforo nti e wo say nyame honhom ti mu afi so dipa bia no uhia ehunumuhunumu eno mo kan brofo say spirit of discernment yes eno ya brofo nipa bia uhia sa de no spirit of discernment yes nipa bia uhia sa de no so wa nya sa de na wo be call the wrong place the bia e den na wo say spirit of that ano na sa wo kwatana obi asore dem na wo sa de na nipa na ye no emfra wakuma anase bibi kasa kyerɛw say harum kra wo kura menko me tiwe no ma nya sa de na ma se me bia TV station ho na me de to na me hu sa asofo we kasa me hu ba bia asofo na ofuri me hu ba bia ofuri a oba asem na wakara me hu ni ba bia ode kwa wie nyina ampa so me ka asem no wo me mu awie no na asofo na point abosa asem no so eno na ma me hu no se obi ti wono okasa me ma no hu se papa ya okasa de wodi nyame tumi ne okasa nyame tumi okasa nyame so won se be ka se e papa Kofi Oduro asem a oka no eye nyame so asem pa na e papa na e ka no e ka chirechira boso no me be ka sa asem no ana ye papa Kumchacha so oye sofo panyini omo mienu nyina mo ya sofo panyinfo sabi ka flache omo ba ya san ne ya ba mentimi sole pituprum be kan bibi e be yi but they be person be kan say and some na ye papa na mienu mu nyina ka no me they have a point and I me to masse so me ti omo mienu nyina ase yes but say we condemn we dey me dey hono me dey nyama kira but dey me ma fa wo mu ne say e wa fa wo mu ne say say wo sofo bi be free ba bi be ka kire wo bi say obu free ba bi be ka kire say heaven no eni ba bia na heaven na ani na wo wie be ka kire me say wo no oyire agya in the name say wo no obi akotwempran wo ba bi nti a ye papa Kofi Oduro ma me ti hai ma ti ase say obi be ka sa na wo ye bosonsum ni and I take that thing
papa Kumchacha so be make point say ono no point be make ye ne say asofo bebrebe na ono nim secret bebrebe o man ni mu na so mo yije mistake secret be pie no enye secret ketwa ono so be make point say asofo bi mu ne wo mo church members ene wo ma asofo bi mu omo ankasa nnu asofo eyere no mo deda eye point a wa make me so mafasa ho no I won't say all Kasani he made a statement a watch say Moko feel don't find a home back meaning you fat on the respect of it. Okay. Kumchacha na kana sen. Okay. Doesn't that mean say or secret bi wo ho say wo Boko feel draw secret bi. Oh say ye papa Kumchacha e wo Kofi Oduro secret ya. I don't think say bibisa ho sa. Into a bonus busumuka. Oh yeah. In say ohwenwan. Say o bibisa busumuka. Oh say o bibisa say ye papa Kofi Oduro ba ya obe shout to nipa no. Enka wo the evidence o say nka ye papa Kumchacha so the evidence bi ba. Say nipa meba say nipa on obi ye mistake ya. So obi ye mistake ya. E wo say wo the evidence bi ba na kire. Me mo nipa ko ni din. Onu say me ba ye obi report bi ma me. E ma be kan ho asem wo ha. Me wo no ma no nipa na fa phone frɛ me ka kire me say. Me wo no ma nipa na frɛ phone ka kire me say wo ye DSP panyini wo ye police inspector. O kasa free Kumase na o ma be report me ama no e wo Kumase. Nti no o pese me ba Kumase na ana me sesa o kasa na me bo nipa ne din nti sa asem we nipa na ka kire me no uji munni ne se me de asem we ko police station na se ye ko fa nipa ne audio ba na ye bo nipa ne audio no na se ye bo sa audio na nipa no ko na me ne nipa ne ya na aja sai na be wie wo de wa ka bibi mam sai na nipa ne be wie no se wa o say wa threat me se wo ye police ni wa bra wo nye police ni bia unso wa threat me nti hodo kra metima ma police ache no metima fine case etia na ma police abaye abache no me ne me lawyer kasa na me lawyer na se mi ntwa so sa lawyer si twa so me forget no tini pa no nyambo ni din ye mra so me nyambo ni din ye me pese me hwese obi pia bon afefo enhwa sa ni pa no onim ne din pa ne din wa kire oh ma boni din wa ha ma boni din wa ha wa boni din ma boni din wa ha no sa asam na ya kan ntina me pese na boni din abehye mu no nti ahwefo nhwe ni mu me pese wo pie ba bonten na obe kire obe kasa odo mpie mra bonten keke na o mekasa se ni na nya no kora na se ni now so be face ni pa na how say wutimi me ma be kan asem se nya no kora bla out de be yi wa no se nya no kora nti wutimi fa fon frɛ me ka kire me say you are inspector we inspector what evidence in other me evidence nyina wo me phone so person me evidence wo hasisi e bedru so a it's a Bible problem so what am I say pa enti say ye papa Kumchacha e wo say evidence bi ho no ma on fa mara bonten o me gu ni so fun ani ma se keke on fa mara bonten anya so be gu ni ma se keke on fa mara bonten na say on approach ni pa bi mo o ka so de na asem be o say e ma Kofi Oduro and then kura yes dia is secret or the be out say so the bank can asem keke say papa Kumchacha ka say e ma Kofi Oduro and then okay minim the reason why it's all kasa but or the point be all kasa and I make us say a point says o secret bi wo no ma me say papa Kumchacha say o ma Ghana fo nyina hu because Kofi Oduro no onye ni paketo a ye beka say say ni say and I papa Kumchacha so to no say be onye ni paketo sa o mumie no onye ni paketo no mo man yimu enti say ba ko beka kire say because o mumie no nyina me follow mo what am I say pa me follow am pa nti se mumie no be ka kire me say ni na ho no ma na ase omo ye yin sei what am I say omo ye mi sei nti me sere omo say ye papa say sasem na wo ka say de wo ka no video no mu no say problem issue bi sa ho no ma me sere papa Kumchacha say nka on famara na ye hunu say on fa ni wan say mo bra sa keke on famara ba me ba if you can monitor this very much anytime there are issues beba in a country I tell you papa Kofi Oduro Sabio ne hu ya yankofo ehyin because it's like he has portrayed outside like he's one of the perfect apostles among the country among the people in the country ono ababre bi be cast one na do 31st on share ko prophet bi ani Ghana but ono anka said near dan so prophet so what's your statement now make here now sir Oka say and anytime there issue baba religiously especially Christian how he comes out and condemns it you know and looking man who say oye korojin and a Ghana for so ato
in fact they are what ton sa de na man na nkofo we bi so ayeden ato e man nkofo e man tem tie tie nyame ya mekanya ba me ba Kumchacha on kasa keke on se nyame ba on se Kumchacha ba bonten a wo kasa wa kire se wo ye rough meka wa asem da oh me who be bisa say thank you Kumchacha it me bo who no say Kumchacha really knows something about Kofi Oduro and tell me papa Kumchacha will be a mesrana any information he has about Prophet Kofi Oduro no onu so man from you have to bring on from bra also the Bible thing o say aje Kofi Oduro na ye hu say ye hu ba bia ye hu ye say because you see ubi ye say ye hu ba bia ye fo aje then na aba members hu ba bia o mo fa na kwasa ba na meka kire no hwe ba bia wo ba fa bia no say ye di we be gina hono ma ye benya we di attack no ye di we be gina hono ma ye benya say di attack no enti asa omama enema tuo bom on so like aka obo say what one ma say we na de amankofo bi kura so mo nkwa asori bi and amankofo so nkwa asori enti mo amo balance mo ye ne en na me ka kire say edikanfo no esa no mu twa no e wo so mu twa sabi to wonom e ma ya ba no so be fa so na so mo nsa ne mo anga sa mu twa mo sa enti say o mo ntwa sa na so o mo ntwa sa o mo esa no mu twa no so o mo ntwa sa ne ye dia enu ntina say yeso ya ba no sa no mu twa to no e na yeso ye pese ye mpese be fa so sa no so no e na ye pese yeso ye dikra niema bi o da say niema ni pa so e tinya me som na se because mo na wasa mo yam panifo wasa mo be dikra niema bi me ye tiase ye ba sa mo ntimi dikra niema bi me ye tiase ye dia ene e wasa ya ankasa no yeso ye kire yeso ye de ye nim dia yeso ye wo fa ho nti so de bibi ba na se de toto bible no na se ye na se enye we a yeso ye de ya dwem ba be kasa bibi afa ho sa nti me sra sofo ne se bibi a koso sa te se de ye kan te se ye papa Kumchacha sa bibi sa ho no ma me sra ne se on famla bonten ba se bibi sa so ni ho ma me ko me hu se bibi a ho ba ye papa Kumchacha no me hu ne se point ono o making reference bi na o make say ebia so obi betima ka say o masa ye din na wo kura wo to no no obi ne mu secret o ta say sabi ka fracture no o mo say obi ne ho no ma oye perfect as a day e nipa no si ne hu ne sar because obi ka say obi nya perfect ya e say odidi nyanko pata because Jesus Christ wo no be wu ye na fa so bi ama so sa o ta say yes ye won kofo bi ho no ma ye won kofo bi ho no ma o ka say obi nya obi ne ho no ma ya konkon na obi ene hono ya konkon na Kristo wo ne so amamfa so na so abamfa so nti ye wa konkon ye wa trene fo ho ye wa konkon fo ho there are some people who can be perfect I know na wo kan me na me ka kire wo me ba o hunu said the ama se nkofo nya questions tinyame ni me patron ba hunu said the ama nkofo question the men of God these days is because yamana dia to yetrim say asofo chinchina was so perfect. We don't want to see them as human beings. Oh, say no suntina ma ye de bia ye nya problem about asofo. Say about the sana and I'm casa and penifo no mudi cano. I saw much at one tina mana basa. Because so for there and come me who ye me to me nipa. What am I say? Me to me nipa. Met my young Francois any time bia. But doesn't mean say me yourself won't minti me your bonnet. Metima ye boni metimeti ye obi na ugina hey metimetia won ebi krampa me na wo kasai ebi kram me na wo kasai makaka sa twetwere bi mpo a kyerɛw ba do wutire mu no tumu se makaka sa twetwere a kyerɛw minim enti ye pon na wutia me na se sofo asem a wo kan ye say a eye mistake na me ka kyerɛ wo no wotima se pa but what tia me na so inform me hu me mistake enti next time bi me se me na wo kasa I will know how to talk so that's it but and then no say the wusika no o ma ya ade bi te say ade o ma ya to won say obia o ye sofo a untimi enya bonen sana say the wusika na sana tie
nti de pese me de wie ni se wo ye sofo a wontimi nya bone wo ye sofo a obetima ye bone nti ena me se o matwa sabi ato woni nti no sa de no ena amma ya yeso ye ba no sa obi ko ye mfunsuo bi a ye sofo impo na ba ko ye mfunsuo yi nti sanka sofo krampo de enka wo ye mfunsuo a enka me hunu se eye wo sofo no wo kom nkojo de no wo asere rada bompa ye akoye fasting asere rada se mfunsuo se no wa ye rada mfa nchew no bo rada mpa ye na rada osoro nyankopon de achew ye wo no nyankopon tamasem but see ano o ma yade bi ato no se o ma yade bi ato no se o ma yade tena Paul ka se ese ye nya wo asem bi nka o te ase te se ye nya wo asem be ne nya nka ye de ye be nya wo asem bi aka o te masepa ye be nya wo asem aka but asem na ye be ka no ye wo ne wo nyankopon tamasem wo be sere wade bona bache David ye bone ma wo sere wade se wade fa ne bone nche no ba na nipa ka se David ye kum nipa what am I say by between David and Yankopon Temono, and David in Miss on the Wasi, until you watch so for Honoma, or more your bonnet, but the movie ever boom to the pearl of the Chawa, never did the Achawa Monasono, a such the Ubenya, but the Radaba Costo you soon. That could ever become soon someone. Ever become someone. That part, a home message. That could ever become someone. Okay. I was here for aha. Xposed ye papa Kumchacha and sema okakan e de afa Kofi Oduro ane asofo a woni nkofo yere no ana nkofo girlfriends eda in the name of me cancel me too for bra sorry yenko ye ministry no e ho sensem e na ye de abro ye twin bosheba the nation father na onfa ne nsema etwato ento eman no onfa ne number so ye den entudwa. These are the people who are upcoming. Someone said they are coming with the truth of the gospel. Iti yantwime no onfa the last word eman no onfa the number so ye den entudwa. Odi for last word Rade share me bia wotie me ade a maka a kire nipa bia ne se nipa bia wo wiase bia e brada wo so enti no se wo ye bibia na wa ye careful enti na last time bi na me ka se emrada wo so emrada wo so enti hwe wo hu ye nipa bia wo wiase bia emre eda wo so enti se na ablabo bia wo bia wa hwe hu ye emre da wo so ne se Bible say kwese nipa wu prekopo no wo na kire no atemu wo ho nti abrabo bia wo bo bia no se wo ye sofo sa wo ye eda wo ye hwan na wo bo bra bi na emfata awurade a mesere wo hu fire ho na awurade atimi ahyira wo ama abrabo awie peye me pato e freme bosheba the nation father one o man ni nyina agya nyame hyira wo Erwadi shira we nyame na me to me ho bi na de frɛ me na edin na ka ho nti the nation father one eno na obi ade frɛ me to nyom so Erwadi shira na Erwadi nya okase number abetimi afrɛ me e wo so 0591 060750 0591 060750 0591 060750 Erwadi shira na Erwadi nya okase me chia obi biala wotie me ma me ba ko bi e wo UK ye frɛ no Safia bebia wo bia ya maame Safia bebia wo bia me chia Erwadi shira na Erwadi nya okase wo support a wo de bo nyame adwuma Erwadi nya okase na Erwadi shira me chia onipa biala ohwe Xposed Erwadi shira mo na Erwadi nya okase makramo amen Onyame enhira na onyame enya wo kase me amede dwumadie ebro me de limo elekem kwame amega obetumi aframe efokent aha ena me de wo ebesi me se subscribe on Xposed never notification button ne so yeden eto message bi eba ne etwi ko bremaya an ko bebia e wo YouTube channel no so bra e de nsempa ena be de ye de bebro ai e de nyoma papa egu akwemu a ye de eden ye de bro da senne ye bese hia me kramo ni na nanso ansa na me ko no kan won se kama mo gina machi aya Wärns de Jamaica ba ko pe obia ni obium ene me ma one salute e de ma me one editor e say ni ajepa o tumu say onya girlfriend kilowatt editor ba ko pe aha ena me di mu besi da se ne e besi hia makra